Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Intan Rajiatul Jumi. Nah, jadi kali ini saya mau nonton kemeriahan 17 Agustus di desa Reuloh, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Ikutin terus teman-teman. Tapi sebelum itu bantu dulu nih channel saya dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya. Bantu juga share video saya agar channel saya terus berkembang. Thank you. Yuk ikutin saya, kita lihat ada kegiatan apa aja yang ada di desa Reuloh, Kecamatan Ingin Jaya. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari Oke, buat kalian bertiga sekarang, rasakan sekarang kalian berada di sebuah studio yang sangat nyaman sekali, sangat tenang sekali, sangat nyaman sekali dan sangat tenang sekali. Dan tanpa alasan jelas, sekarang studionya mati lampu. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. Ini dirobohkan karena sudah tidak memungkinkan untuk memanjat pohon pinang ya teman-teman, karena sudah agak miring dan akhirnya dirobohkan.
want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur memerdekakan orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Jadi ini pembagian hadiah bagi peserta yang telah menang ketika mengikuti lomba yang diselenggarakan tadi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan saya hari ini. Jangan lupa bantu channel saya dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya. Bantu juga share ya video saya agar channel saya terus berkembang. Dan tunggu video saya selanjutnya. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's no really tonight, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.